tahalua, subscribe, no hane yang botão notificação, atu no neita bosira labela com informação fong usiami. Tama ba ia segmento tirmai nebe makal se apresenta ba velocista sirahoto e tenia grupo dança e nebe maka talento tebe se sirinya modelo dança nyang nebe maka moderno e siramos mesak foi saret e jovem nebe maka ia talento ba dança ninya siramos se fahameita ou insa sirahu sirnia grupo idane e depois siramos se for mensagem lubu kida maita hoto e laos idaneret siramos se apresenta maita sernia dança idan bem maka moderno tebes e dança nemos lá fácil ya guys tamba dança dele difícil tebes wanhira ita aprende no moshi ita cara atau alcance ita mehi anessa sai dançador profissional ita tem que aprender buat barak so sister lovers kalau kau kuliah barak di tangkon basira ita bahar ya muito bem. Ya, na fating usa máscara, faça liman bebek hosabang, no mantém distanciamento social, mas que não é. Cuidado saúde na fatin, laos det atau prevenean husi COVID sa noloresensia. Mas vemos tem que tahu importância ba mora sira selok. Tane ema ida tem que responsável baniaan tambah saúde ia itania liman rasik. Come on, baby. Say my daddy sugar. Lovely, lovely, baby. We did it, say my waiter. Come on, baby. Say my daddy sugar. Segmento da tolok iha grupo dansa ida nebe hanaran Red Bull. Grupo ida ne iha jovem timorwan feto no mane nebe makalibur malu hodi hari siranya grupo dansa. Grupo dansa Red Bull hari iha loron ruanulo resen 5 bulan Febrero tinan rihun rua ruanulo resen ida. Mabe antes ne siraha mutuk desde husi tinan rihun rua sanulo resen hitu iha Endure Academy Dance. Depois de remata aprende buat barakona badansa ni yang iha akademia to ikus mai maksira koko hamrig mesak no kria siranya grupo honaran Red Bull. Show me we so we Hello sister lovers, ami usi grupo Red Bull. Usi narang Red Bull nerasik, ami hilinya tamahina ba hile fong rua, Red no Bull. Então hina ba ami foti hanesang ni significado hanesang kata na fatim força olha so desafio sira. Berani atu hakat Boeing, hodi promove amin talento, hodi desenvolve amin talento, bele saja gritang. Hina ba kuliah kono ba Red Bull, Red na katak meang, e depois Bull na katak karau, então karau meang. Ita refer ba iha sana iha Amerika na ba iha kompetisaung ta besare karau dene sira karhera meang ne, então hina ba ne katak yang karau ne kan ba hare bot seret ni badet. Kata atu saida mah oh ini nilatak buat tidak ada hare mian ni bade tanah antang hina bani am fotin nia saya panutam boda me ame atu ne ame be na fating esforço mas que a sor desafio barak namos hina bani hia meang ne korne be ma ame hoto tu amnya favorito hotu e depois hina bani nia hanesang tidak karik luta oh kata tinggi força na fating a sor boda be ma dia grupo Red Bull ne hari dia 25 de fevereiro de 2021. Bem antes era né, ami ia Hanoi Internato hari grupo dane ia 2018. E kusmai ami realizar uni grupo dane ia 2021 be bulan fevereiro dia 25. Kona ba grupo Red Bull nya envolve ang grupo evento botruma sirauk tambah Timor de situação asne be ami sidau envolve ang evento botrum. Ami hamutuk 32 pessoas. Feto sanulo mane 22. Ene ami ototu ami usi grupo Red Bull ami lahalua tu hato agradece ami shout out ba grupo Endure Crew tambah ami ototu estudante Endure Crew nya. Ami usi Akademi Endurenya
I Husina Bama kami dansa ya desde ya 2017 mah Tofali agora 2021 e kami sayu si kami ya inisiatif akar hari grupo Red Bull mah agora kami hari itu ya grupo Red Bull na. Kami kan hinabane hanya sang estudante kami ba sekolah kona pa dansa. Então liu si sekolah serne materi serne kami simu kami akara katu koko hambrik mesak to. Sing hodane kami koko hambrik mesak temat to hinlorong. Dia hinaba ami durante a minha experiência no da academia e Endure Academy Dance niang hinaba ami hare buat barak ami loka evento barak competição e depois ami treinador sila sa motiva los ami então hinaba ami hare sin esforço tomak então ami musti inisiativa desne ami bele gra sai treinador vai maselo ou sai treinador bam nyang rasik então ami hoto tu inisiativa hodi bele diang mai itare mata ti academia ita hari fatanya grupo fong aturunay ita sendi tok sai treinador hamrik mesak no insa. O insama grupo fong idane belagera na maneza siranya grupo. One time coming. Oh shit, get a one time coming. Oh shit, everybody start running. Get the one time coming. Kona ba fatin treino niang ami esforço ang rasik husi aminya show balu nebe mak kami halo iha fatin então fatin treino ami iha ona nebe mak nia fatin ya palpasu rasik ami bebain treino ina ba kona ba tempo ada bebain ami fahe asa por exemplo colega balu nebe mak secundária ou pré-secundária sira escola to 5 horas 5:30 então ina ba ami fahe tempo balu treino ya 2 horas baru treino ya 3 horas ou 6 horas né e depois ya 8 horas né remata no ideia que fila bom. Tipu dansa koreografi husi grupo Red Bull iha tipu hanesan robotik, koreografi afro hip hop no seluktan. Mastercraft on the beat. Every day na party, every day na jolly oh. Oh yeah, move your body, no time for story oh. Where my woman? Kona ba genre niyang Red Bull yang ni asang dansa ni ia genre barat, ia robotik, ia musik koreografi, ia afro, ia oing hira na bakira. Kona ba treinador ne ami tutu treinador sing la foto gerakan husi YouTube, musik husi YouTube, be gerakan ami ididak asarasik depois ami hanoring malu, depois ikus hal koreografi, hamutu. Durante ne Red Bull hetan suporta máximo husi familia, sedap ki sponsor rumah hodi apoyo sira. Original Mr. Flavor. Every day na party, every day na jolly. Dia kona ba suporta ami seokiha, mabe ami ia suporta si inaman rasi individual inaman yang det. Ne iya. Mabe kona ba suporta grupo dane sidokiha. Mabe ami ia suporta si inaman ser. Ami ne mau ngida. Nebe mak sempre motiva ami. Nyimak ansa buat nebe mak ami hasoru serne nyimak sempre motiva ami na bele para dansa na fatin dansa i kuliah bebek tang usinia nya lefuan serne mak hodi ami dansa la to agora kona batu kolabora ho grupo seluk iha no induni e grupo balumos fona mensagem mami kata-kata kolaboro ami anesan CPS crew siramos mensagem onami kata dia tu kolabora e kona ba música sirane bema kami dansa ami foti ruane hotu rai liurnya ami foti hotu e rai larangnya ami foti hotu. Desafio na be durante ne Red Bull hasoru maka ia dificuldade ba transporte, sociedade ni hareba sira hodi dehan dansa ne atu halo saída.
Lifuang na be impede siranya espírito hori haturu siranya talento, mas be idanela taka dalam basira. Inangaman sempre suporta sira, então sira na fating espírito hori treino no haturu siranya talento. Dalam rumah sociedadenya Hanoi lah, nesitanya Hanoi. Depois saya madiang, berdansa nih bahasa saida. Ya, jadi hobat sirene, ami tahu tiba kau tu kalau la precisa tu ignore teret. Taman saida, tamannya hani talento hotengi dunia. Buat memang hau iya hotengi implement, hau la bele subar. Saya subar nothing. Então, hoidane dalam rumah hau feto, asa ami kolega feto sira. Inang amang kalau liu 7 horas sana, inang amang sempre telefoni preocupa sana. Então, inang amang sempre forrele tanoing maita, mas be sira nunca haru kita tu parada. Saya nampak motiva. Então, desafio sira ne, ami foti para saya hanesa aminha força, atau ambil lawan afati moing. Então, ami paling desafio to agora mah transporte agora começa dia com a tamba barak ma universitário né, então balumos ia na transporte então ami bele facilita malo ho dia. No dificuldade ida tang mak equipamentos hodi cut música no mixing música. Dalam rumah sira tengki impresta emaselok nian hodi edit música. Mastercraft on the beat. Dia konaba desafiusnya dalam rumah raske ya konaba parte musikannya tambah hau ya parte cut musiknya. Ami ini dalam rumah raske konaba alatnya ba asang atau mixing musiknya dalam rumah nene asang dalam rumah precisan sang buka falik konaba laptop kolega sirniang o telefoni daripada download file aplikasi di cut musiknya. Baina ngaman sira, favor la bela takadala no hamate vontade uan sira hori kari talento na bemak sira iha. Hano in positivo hori suporta uan sira sai futuro no sida daung na be kreativo barai idane. Dia karena kata mensagem ba jovem sir hotu, la bela tahu kata tudo buat nebe miha. La bele tahu katu hakat. Tambah mundo agora moderno e precisa ita jovem ser hotunya talento. Tanane udar jovem au kara ito hotu la bele tahu kata turu itane talento. Ba maluk timor wansira. Au kara katore kata ya barak mak ya talento hanesa kona ba dansa. Balu sa moe fale rona fale masiluknya ya fuan kata dia oh dansannya sebetulnya kan alay itu kuliah dia alay yang fetonnya man label dansa então au suba maluk sira berani atau turu no label moe label rona le fuan senebe que asa kuliah betul la motive itane favor la likarona no se itabot hakara haturi tabot ni talento se rona liu flusi emaselo ne bem insam tabot berani atau turu talento. Dia hanya mensagem ba ita hotu hanesang ne talento mak sai hanesang conhecido ou identidade teniang tamba saida tamba talento ita tem que expressa sai tenia talento tamba luz talento mak hanesang tenia emo toto conhece ita ne essa o artista ida luz talento ida ne dia hatu mensagem ba hanem feto maluk sira kita tahu atau tudim ni talento mas que ia desafio barak mas ita feto asoro mas be kita tahu na fating atau soro laos manedet ma força laos manedet ma branya atau soro mas be ita feto mas branya atau soro dia asa mensagem ba ina naman sira karek onser ia talento lalai ke bandu demais kita sulan demais uma tambah itinerai larang domina na buat tidak moderno Hanori sira atau usa moderno pedia. Karik sira ia talento. Fona fatin suporta basira. Labele bandu demais. Ba ina namang nabe maksa nonton. Karik nonton. Tele rona ba. Obrigado. Dia mensagem ikus liu ba parte governo. Ami representa jovem hotu karena suba tabo sira atau tahu matang netik me aminya talento tambah ami fiar kata ami sei
haturu buat nebe dia. Hodane ame akarak kusuba governo atu tau matang netik bamnya talentu sira amnya diak sira yami la bele atu hareret bahaya joven serne parte at tamba ya mundune lah ya emaida maat emo totu dia I magnede Ain't no mercy, ain't no mercy. Got that purple Lamborghini lurking. Ain't no mercy, ain't no mercy. Got that purple Lamborghini lurking. Ya, setelah presiden kita nya belum dansa ke grupo dansa si Red Bull. Sira mos oni pa na meita kata sini grupo dene tambah sira mahanara Red Bull tambah red kata meia depois Bull kata karau. Ya, meia significa desafio ne memang sira se hasoro sira nessa karau ida wanhira sira hari meia ka itabele dia kata ki atividade si América Latina nya na bema ka sira hanara bull fighter ka matador renabani ia ema ida secar rena e depois o enhira karau ni hare karau ni seba hasor rena idane só que rena idane tangne siramos foti fali husi atividade ni saya nessa sirnya motivação ainda kata com enhira sira sor dificuldade sira se hasoru tambah sira nessa karau ideia sisters so siramos na ba fa na mensagem lubu que da meita siramos a mensagem furak beita hoto kata la osred ba jovem talento sira mas be siramos fa ba mensagem beita ni naman kata naman sira ne be makatene kata sira nya on sira talento la bele taka dalam ba sira ita saya nesse nama ita tem que suportar sira roda atur sirne talento ya idane lá hoje ba inama be sira mos for sugestão mos for sugestão ba governo atu label tak dalam ba ita ne juventude sira mesmo criativo liliu ba sira mesmo foi ensaio talento ba música pela talento ba dança ninha tamba sira mak saya nessa futuro ba nação ne tamba se wangira ita halo compete ho nação selo estamos preparado na kata kita nya jovem fazer siramos ia talento ba ia indústria ou indústria música indústria bela ia dança nya artista nya mo selo tá so guys se dane uma mensagem fura ku se tenha belo ia edição nya nesse belo cantador grupo cantador Hermanos Crew nomos Live Colors e depois tinha belo dança grupo dança si Red Bull né e parabéns para mim hoto e também me apresenta na talento no mesmo fura que tinha Timor a desenvolvimento e tem indústria música nós dança ninguém Timor so sucesso na fatin baimi que tá moia tá tudo no cria na fatin minha música no ba belo sistalo sira foi sira na fatin fanuing na fatin baimi kata imi tem tudo minha talento tama usi talento né mas ita bela ajuda e tem governo e tem relarang atu desenvolvimento so sister lovers idene hausinti ikus norong hamba itu edição yang lorengnya kita lua ami na fatin fanuing meita atu na fatin tu protokol saúde usa máscara mantém distância social no facilima bebê com sabão atado kita usi moras COVID-19 no mojo variante delta. E assista lovers que tá lua moça assistindo a fatin programa assiste e domingo tu kualu kalan e red canal GMN TV Lori Timor ba mundo. Tchau tchau. They say that they love my drip. Tell them it's Revolta, we be on the street. They say that they love my tees. Tell them it's Revolta, we be on the street. They say that they love my drip. Tell them it's Revolta, we be on the streets. They say that they love my tees. Tell them it's Revolta, we be on the streets. They say that they love my team. Tell them it's Revolta, we be on the streets. On the streets. They be digging what I'm in. Tell them it's Revolta, we be on the streets. What, bro? Tell her please don't stop. Don't shining to the top, man. I'm always on my block. I'll be melting with that drop. Drip it with that guap. Money stack it up, tryna offer with that guap. Say no drama, little mama. Keep it if you wanna. Reppin' that Revolta, cause they got my whole attire. Hoodies and a tees. Hats if you need. Hit me on my line, 670 Steez. They say that they love my drip. Tell them it's Revolta, we be on the streets. They say that they love my tees.